Yeah, yabona ke ngempela ke cha no yabona ke lensizwa ke esencane kodwa ke ikhona umsebenzi wayo ke esuzwayo ke la ndoda amadoda ngitshele kulezi ingoma zakho uthini uthini ndoda ingoma zami uthini kubantu abangangawe abangenayo kwi-industry yomculo ngabe afro pop ngabe hip hop ngabe kwaito whatsoever nje okuyona kodwa ke okwi-age yakho uthini kubafana banje ngabangawe engakusho nje kubafowethu ukuthi umusic akuyona into elula. Okay. Akuyona into elula ukuthi mhlambe mawubona yenziwe yimina bese uthi nawe ungayenza ngoba nakho mhlambe ubonisa idam mhlawumbe ukhona umdam wangishona ukuthi umusic udinga ipatient. Okay. Umusic udinga ube nothando. Yeah. Yabo so mawungenalo uthando angeke uzukwazi ukwenza umusic. Because umusic uqala kwami ngiqale it was 2019. Okay. Ngiqale khona ngiphusha kuye kwenzeka ukuthi mhlawumbe uyorecorda ufike lapha mhlawumbe kugcwele kumele ulinde mhlawumbe kuphele transport mawusubuyele emuva usuyahike sekuphela amatekisi yabo izinto kanjalo so mhlawumbe uyahamba uyoperform ufika lapho uyoperforma kuthiwa mhlawumbe uzoperforma ingoma eyodwa ugibelile lapho ngaleso sikhathi leso so nje umusic udinga ukuthi ube nothando phinde futhi ubekezele ziningi izinto ezenzeka ku-music because ku-music yabo if senza umusic sisonke sizomunaselana sisodwa masibonaselana sibalelane ey'ntweni ey'thize kodwa nje kuwukuthi if usazi isitori sakho umusic ungakwazi ukwenza nanokuthi into edingakalayo for music udinga ukuthi mawenza umusic bekuxhasa abantu abangakhona ukuxhasa because ngeke uzukwazi ukwenza umusic uxhaso ungalitholi yabo so into edingakalayo ukuthi uxhaso mawucela uxhaso bekuxhase nanoma mhlawumbe ungalicelanga mhlawumbe umuntu mayebona ukuthi uyadinga uxhaso angenelele lonto leyo so music lapho uyakwazi ukuphusha. Ndoda ke ngiyabuzwa mfethu ke mhlawumbe ke nje in 5 years to come uzibona ukuthi umculo wakho mhlawumbe sewufaka manje sewuthi ufara mangithi in 5 years mhlawumbe in 2 years to come in 2 years lokho angingathini ungangokuthi indlela engiphusha ngakhona nanokuthi umusic wami indlela engiphusha ngayo uphusha ngale ndlela engifisa ngakhona ngoba kuyenzeka ukuthi mhlambe ngiyibekele iminyaka ukuthi umnyaka othize ngizobe mhlambe sengisezingeni elingaka so mhlambe ngenxa yesimo ngingafikeli lapho so mhlambe kuze edeke eminye iminyaka ngaphezulu yabo kodwa nje ngingakusho mhlambe mangathi izinto zenzeka ngendlela yami mhlambe kuleyo mnyaka leyo uthi mhlambe ngibona nami sengiphezulu ngokomculo nangokwezinto yabo. Hayi ngiyabuzwa ndoda mhlawumbe wena ke yini uzibone ngathi wena mhlawumbe wehlukile kwabanye yini lo oyiphethe ezothi wena uhluke kwabanye mhlawumbe nanokuthi ke mhlawumbe umculo wakho ngiyawuzwa nami nje ngiyaqala ukubona ngiyaqala ukulalela lo mculo wakho kodwa ngiyabona okay umculo omnandi lo futhi nemele mhlawumbe ngibona ukuthi uyalaleleka kwayona ulaleleke uyenza ngani uhluke kwabanye kunomehluko into engayisho ukuthi kunomehluko umusic yabo khona into ekuthiwa i-talent khona into ekuthiwa i-talent khona into ekuthiwa i-skill i-talent i-skill okay i-skill ukubhala ingoma ubhala ingoma uyabhala wena uyabhala le ndoda right uyabhala wena uyabhala wena so wena ke mawubhala mhlawumbe uyayiphupha ingoma ebusuku mhlawumbe khona ukubhalela ingoma noma mhlawumbe uyahamba ube khona into yenzayo kanjani ingoma kuyenzeka so mhlawumbe ngithi ngiyihambela fika ingoma makufika ingoma nginokuyirecord efonini bese ngiyisendela uproducer umtshela cela ngilandele ibhithi ngaphansi kwale record then bese ngifika e-studio bese ngirecorda kahle yabo ngiqamba phansi kodwa so kuyilento lengisuke ngiyifuna mfethu asibonga lensizwa umsebenzi ke ewenza ngicela mhlawumbe uthi mhlawumbe sizongoma yakhe sibethu mfethu sibona ukuthi ke ngempela ke mhlawumbe yipho ingoma oyithi ke mhlawumbe abalaleli bakhaya bayilalele mfethu ke bayilale njengamanje mhlawumbe ufisa nje mhlawumbe sisitshelwe ke uthini le ngoma yakho lesibili hayi ingoma engingayidlala engizoyidlala lethu vele uxole imizwa yami vele uxole imizwa yami yini wawaliwa ndoda mandoda hayi impilo yomjida all right yeah okay ndoda impilo nje umjida habe izinto zihlangane zithi ngabuqamba mamuthaza alright kodwa ke mhlawumbe njengamanje ke mhlawumbe ke basibuya ngengomeni sohamba selapha ke
Masibuye-ke endabeni-ke uyabona sibona wehora-ke sigijima-ke siya lapha-ke sikubuya kwenu bese-ke siyaqhubeka kepha njengamanje-ke angenze kanje. Njalo-ke insizwa lapha-ke ithi-ke nje viqonde-ke imizwa yami wawusika manje kulungile-ke angikubamba nje ngengoma left and right and center-ke ngaso-ke lesikhathi kulungile-ke yabona-ke njengoba ngina uma sonavula umsakazo sibikile sikwamukele igama lami ngumphethu mkhuluma phethweni-ke sikhona-ke nakhona la studio khona-ke sikhona insizwa mfowethu-ke lana-ke uthini le ngoma uthi-ke viqonde imizwa kwenzakaleni la kuwukuthi engoma lena ngathini umuntu wesifazane uma wafika nento ehlokile uyakwazi ukuthatheka. Okay. Yeah, uma ufika nento ehlokile-ke ngihambela ngenyawo ufike umfowethu ohamba ngemoto obviously ozobukeka kangcono umfowethu. Yabo because iningi lilekhuzaneni ngathini iningi laliwe ngenxa yokuthi ayinamoto. Khona amantombazane asanda imali khona asanda iy'moto yabona into leyo. So bamthatha vele ucela imizwa bamthatha ilosozimali yabona leyo. Ngenxa yokuthini khona umuntu ongakutshela ukuthi kade ngibekezele awuzami awenzi lutho. So manje ngikwazi ukuhlala ngihlale mhlawumbe iminyaka u-3-4 kodwa manje akukho ongenzela khona. Yabo so mhlawumbe agcine sesolo ngcono kunawe. Hey dada eqephuza le ndoda asazi kulungile mhlawumbe nje wakho nje waqina kuvala mhlawumbe-ke mhlawumbe nje wakho nje mhlawumbe-ke uzibongela nakubalaleli bekulalele bese emakhaya mhlawumbe nawe nje ubalonelele ekhaya nje balalele ukuthi-ke balalele khona bangithembisile ukuthi phela njengamanje ngibona ukuthi balalele kodwa ngeke bashilo ukuthi bazolalela. Engingakusho nje ukuthi ngithanda ukubonga kakhulu. Ngibonga kakhulu ku-producer Msihle Gate ngibonge angenzele khona for ngoba music lo ngiwurekhodile uyena. Yabo ngifuna nje ukubonga kakhulu ukuthi ungenzele iqiniso. Ngimbonge nabanye basanda ukurekhoda uyatholakala kushayela iquality ngoba bezulu nasengomeni yatholakala. Bese ngiphinda futhi ngizobonga abangisapothe kakhulu ngisaluthe kuma ongizalayo intombi uMabiyela senganeni zami bese abafowethu osisi bese kuzoba bonke-ke engisondelene nabo ngithi ngiyabonga. Bese ngisho ukuthi all digital music ukhona if you search uBromidlozi RSA BROH Midlozi RSA ukhona Facebook ilelo gama on WhatsApp it's 082 28 16954 082 28 ayibo 082 28 16954 uWhatsApp loyo. Ayiphinde futhi number yakho 082 28 16954 uWhatsApp. Uma ukuthi mhlambe ufuna uWhatsApp nanokuthi for ama-bookings mhlawumbe ufuna sispane ndawonye bayiluzwile music yabo. Ngiphinde nje ngibonge kakhulu nakuyona iNkandla FM ukuthi engicela kunina-ke bafethu yodwa-ke ngibalela nihambe niyoposta iNkandla FM beyibona abantu ngitshela ama-fans nama-followers enu ukuthi iNkandla FM ikhona. iNkandla FM ikhona is there izophusha ama-artist endawo futhi nje iyathanda ukuthi-ke iyazeka ukuthi ikhona phakathi kwenu futhi-ke iyabathanda abaculi bendawo futhi. So seba ngakhona mfana ngithi awakho nje okuvala angivele ngenza kanje angihambe ngengomeni-ke la ngibamba nje ngengoma left and right and center angenza kanje.